Kaze bakunzi ba Imanangamateka TV batwumviriza badukurikirana ahatandukanye mu bigo bitandukanye imigabane itandukanye. Daudi kuri mikro za Imanangamateka TV. Reka uyu munsi tugende tugaruka byibuze kwihari ndetse n'ikibazo cy'umutekano, ubugome, ubwicanyi buri gukorerwa abaturage b'Abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo mu gihugu cya Congo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ubwicanyi bwatangiye muri 2017 bukabugejeje muri 2021 abaturage bicwa. Muri icyo gihe cy'imyaka yose ishize hakaba harabayemo ukwiyongera k'ubwicanyi, kwiyongera kw'ibitero ndetse ibijyanye n'imitungo y'Abanyamurenge harimo inka, amatungo magufi ndetse n'andi matungo ariyo yose, amazu yabo hafi uduce twose bari babayemo twamaze gusenyuka. Abaturage benshi bakaba baraguye muri iyi ntambara y'igihe kirekire. Aha tukaba tugenda twibanda ku bigenda bivugwa n'Abanyekongo batandukanye, harimo bamwe bagenda bigamba umugambi wo gukorana n'inyeshamba zirimbura ubuzima bw'Abanyamurenge ndetse bakabidegemza mu migi itandukanye yo muri Kivu y'Amajyepfo harimo Uvira ndetse n'ahandi. Kandi turagenda tugaruka twibanda ku karengane karimo guhohotera no gutoteza abaturage b'Abanyamurenge abatandukanye bagenda bafatwa umunsi ku munsi, cyane biganjemo urubyiruko. Imfungwa z'Abanyamurenge nyinshi harimo izaguye mu magereza cyangwa muri prison zitandukanye, haba muri Minembwe, Uvira, mu Bukavu ndetse abandi benshi bakoherezwa Kinshasa. Mu gihe atarafatwa n'umunyekongo cyangwa ukomoka muri ariya moko n'umwe azira ko ashobora kuba hari icyaha ashinjwa n'igisirikare cya FARDC genda kibasira Abanyamurenge ndetse bakaba bamaze gufungwa imibare myinshi cyane kugeza ubu. Harimo Abanyekongo bazwi cyane cyane, tuhere mu mujyi wa Uvira, bazwi mu buryo bwo kugenda bakangurira Abanyekongo batandukanye, cyane cyane harimo uwitwa Pierre Tokaruba ugaragara cyane mu itangazamakuru cyangwa mu bitangazamakuru bitandukanye, arimo uwitwa Narvumbi Kibambara. Aba n'Abanyekongo bava moko ya Banyinto. Pierre Tokaruba harimo Narvumbi Kibambara uva mu bwoko bw'Abafurero. Aba bari mu mujyi wa Uvira niho baherereye, baragenda bigamba ndetse basensibiliza bene wabo guhaguruka no kurwanya Abanyamurenge. Barabivuga bashize amanga ku social media zitandukanye ndetse nta munsi n'umwe barafatwa n'inzego z'umutekano muri ako gace ngo zibe zabasha kubabaza ibyo abakangurira abaturage gukora muri icyo gihe. Ibi bigaragaza ko kandi leta n'igisirikare cya leta ya Congo bari nyuma y'umugambi w'ubwicanyi, mu gihe abakangurambaga ba jenoside cyangwa ubwicanyi bukorerwa Abanyamurenge bafite kwidegemza ahatandukanye, ariko bagakomeza ubwo buzima kora cyangwa kububyaza umusaruro, mu gihe Umunyamurenge witambitse gusa aburirwa irengero, cyane cyane umugabo ndetse n'abasore bibasiwe muri icyo gihugu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Haut Plateau. Kuva intambara yatangira cyangwa imirwano yatangira, ibitero bigabwa ku Banyamurenge mu mwaka wa 2017 nta Munyekongo uva mu bwoko bw'Abafurero, Ababembe, Abanyinto urafatwa n'igisirikare cya Congo muri ntara ya Kivu y'Amajyepfo cyangwa igipolisi cy'icyo gihugu. Hari abapolisi b'Abanyamurenge barashwe mu gihe bageragezaga byibuze kuvuganira bene wabo barimo batotezwa. Ingero zumvikana muri centre Minembwe harasiwe umupolisi, nta musirikari wo muri FARDC umusirikari n'umwe wari wafatwa cyangwa ngo ahanwe bigaragare imbere y'abaturage wagize uruhare mu kurasa abaturage. Ibubembe barashe abaturage, muri Minembwe barashe abaturage, anahatandukanye bagi barasa abaturage, ariko kugeza ubu nta byigeze bibaho. Ni bimwe mu bigenda bigaragaza umuzi wo gutegura ubugome nk'ubu. Harimo ubwicanyi bwateguwe n'inzego zitandukanye, abatandukanye bagenda bavuga ko leta ya Congo ifite uruhare muri ubu bwicanyi bukorerwa Abanyamurenge ndetse n'igisirikare cya Congo. Nyumbani kwetu wenyewe tumekuwa wageni, kwenye nchi yetu tumekuwa watumwa, sisi watu wenyewe tumekuwa ngao, tunaishi kwa mashaka kama watoto waka, haki zetu za msingi nazo tumenyanganywa. Kumbe shetani umekalia mafanikio yetu.
tugaruke ku baturage bicwa n'igisirikare cyangwa abaturage barashwe n'igisirikare. Tugaruke gusa duhere hafi mu mpera z'ukwezi gushize cyangwa mu kwezi gushize mu matariki hagati ya 20 kumanura nibwo abaturage basaga 5 barasiwe mu gace ka Bubembe ariho duhera za Nyagisozi. Abaturage basaga 5 barashwe n'igisirikare cya FARDC. Abaturage kuraswa nta nkurikizi yigeze ibaho ndetse nta buvugizi bwigeze bubaho. Bitangaje cyane kubera ko ku isi hatandukanye nta umuturage araraswa n'umusirikare ushinzwe kumurindira umutekano, hanyuma ayo makuru ngo ntavugwe n'inzego za leta n'inzego za gisirikare, hanyuma ubwo buzima bugahita burangiriraho. Abaturage barashwe, banje kuraswa 2 abasaza bari hejuru y'imyaka 60 kuzamura, nyuma yabwo haza kuraswa abandi basore 3. Ubu no bwicanyi butegeze bugira inkurikizi cyangwa ubu no bwicanyi butavugwa na leta n'inzego z'igisirikare cya leta. Ubu nibwo bugenda bugaragaza byibuze imigambi y'ubwicanyi yateguwe abatandukanye bagenda bibaza niba igisirikare kirasa abaturage hanyuma ubwo buzima bukarangiriraho. Aho bitangaje cyane ko umusirikare watojwe wize gisirikare uza amategeko y'igihugu afata intwaro akarasa abaturage, hanyuma ubwo buzima bugahita burangiriraho ndetse no komeretse muri ubwo buzima umuryango we ukamurwanaho mu buryo agomba kwivuza kugeza akize. Ubu nibwo buzima abanyamurenge babayemo mu gihe cy'imyaka 4 bagabwaho ibitero. Ubu nibwo buzima abanyamurenge barimo bagenda banyuramo mu gihe cy'imyaka 4 abicwa. Nanone mu kwezi gushize kwa 4 muri Minembwe naho harasiwe abaturage abasore bagera muri 5. Aba nibo igisirikare byibuze ubuvugizi bw'igisirikare cyo muri Kivu Majepfo. Dedone Kasereka umuvugizi w'igisirikare kapitene wagerageje byibuze abwira abaturage ndetse na leta ko barashe abarwanyi 5 bava mu itsinda ryatwirwaneho bagerageje kurasa igisirikare cya leta, ariko ibi bigaragaza ko ari ukubesha mu gihe abaturage barimo bagerageza kwirwanaho ndetse basubiza inyuma ibitero bya Mayimayi. Abaturage bari muri Minembwe natandukanye ntibatinya kuvuga ko Mayimayi iza kugaba ibitero inyura muri kaza gisirikare ziri mu nkengero za Minembwe atandukanye, harimo za Masha, za Rutigita ndetse na za Kivumu, hanyuma bakararayo bwaca bakagaba igitero hatandukanye. Minembwe hagati muri centre mu nkengero za Minembwe hari abana bagiye baburirwa irengero, hari abana bashimuswe burirwa irengero, aho bamwe bagiye basanga bariciwe cyane cyane hafi muri centre ya Minembwe mu bisambu cyangwa mu dushamba duto duhari bagiye bicirwa. Nanone hari abana bagiye bafatirwa ahatandukanye mu nzira zitandukanye, harimo za Bukavu, harimo za Uvira ndetse n'ahandi hatandukanye, bagenda babahererekanya, inzego zibahererekanya, aho abanyamurenge imbaraga z'abanyamurenge zidafite kubyibuze. Turavuga cyane cyane abakora muri leta ndetse no mu rwego rwa gisirikare, imbaraga zabo zidafite kurenganura urengana. Mu basirikari Kongo irakoresha abasirikari bamwe bafite inkomoko y'abanyamurenge ndetse bamwe bazwi mu mateka, harimo abasirikari bakomakomeye b'amagenerale Kongo yagiye yifashisha muri operasiyo zitandukanye. Ariko kuva ubwicanyi butangiye bw'abanyamurenge cyangwa ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge, nta umwe mu basirikari bakomakomeye wigeze woherezwa hano. Iyo migambi wenda ija kubidahari baba barabohereje kugira ngo babashe guhagarika ubwo bwicanyi, kandi bari bafite ubushobozi bwose bwo guhagarika
intambara n'ubwicanyi kubera ko aka gace karazwi ariko urwo rwego ntigwigeze arutekerezwa. Iki ni kigaragaza imigambi no guhisha imigambi bamwe mu basirikare bafite inkomoko y'Umurenge, hanyuma ubwicanyi bugakomeza ndetse no kurimbura inzozi n'ababyeyi babo. Kugeza ubu mu basirikare bahari nta musirikare ufite inkomoko yo mu Banyamurenge, yaba umusirikare muto cyangwa umusirikare mukuru, nta n'umwe uhari. Bigenda bigaragara ko iyi migambi byibuze ishobora kuba yarateguwe, niho abaturage bahera bakura ingingo yo kuvuga ko akagambane gakorwa na leta n'igisirikare cya FARDC harimo kwirengagiza ko izo bagiye basaba inshuro nyinshi zitandukanye ndetse ubutumwa bagiye bohereza umukuru w'igihugu mu kubahindurira inzego za gisirikare mu rwego rwo gushaka amahoro arambye muri ako gace. Ubutegetsi bwa leta bwagiye bwirengagiza ubwo butumwa bw'abaturage bari muri Minembwe, muri centre ya Minembwe. Reka tugane ku musozo tugenda twumviriza imvugo z'uwitwa Kaluba Pierto. Uyu Kaluba Pierto ni umwe mu banyintu bafite imvugo zo kwanga ndetse no gukangurira bene wabo atandukanye bari mu bihugu bitandukanye kwanga no kwivugana ubuzima bw'Abanyamurenge. Yageze ku bitangazamakuru agerageza korosha ururimi byibuze, ariko iyo bibaye mu rwego rwo gusensibiliza agukangurira bene wabo akoresha imbaraga zisanzwe izo asanzwe agira. Kaluba Pierto yabaye muri Minembwe hagati, azwi n'Abanyamurenge cyane ndetse n'Abanyamurenge. Biravugwa kandi ko yigishije kuri kaminuza ya muri Minembwe, muri centre ya Minembwe. Ni umwe mu bantu bazwiho ingengabitekerezo ifite ifumbire, ni umwe mu bagabo badakunda iterambere no kwaguka kw'Abanyamurenge mu buzima butandukanye. Ni umwe mu bagabo bibabaza kuba Abanyamurenge bafite inzego za gisirikare cyangwa bafite abasirikare bakomeye mu gihugu cya Kongo. Ikindi kandi ni umwe bibabaza cyane mu gihe Abanyamurenge bafite abanyepolitiki batandukanye baza mu nzego zitandukanye muri Kongo. Muzima uri hariya mu Minembwe ni umujenerali wavuye iriya muri Muhema, nimba atari umunenzi ni Muhema, Ulekembe ni umurega, je pense sur le trompe, nimba atari umurega ni umubembe. Abo bantu babaye ba netre. Icyo nzi yuko Abanyamurenge birasiriye bari abahungu abo bajenerali n'abandi yuko batabashyigikiye mu migambo yabo. Icyambere na mbere azi iwe iyo migambi uvuga ni iyihe wewe? Iyo migambi yabo ni imigambi ya balkanization. Iyo niyo migambi yabo, ni ibyo bintu birabapanye gusa, ibintu birabamoye. Uwo wamubaje kuko n'abandi batangiye biriya ariko gwariya basambura igihugu n'abandi batanje. Tugende bukebuke. Iyo balkanization ushatse kuvuga ko Abanyamurenge bashaka kwiyonkora ku gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane kabisa, kandi uwo niwo mugambi wabo. Icyo cyatumye ahandi mu guhaguruka, icyo cyatumye ahandi Hari ubundi wagiye umenyekana cyane cyane ku izina rya Naluvumbi Kibambara. Uyu Naluvumbi Kibambara yagiye amenyekana yigaruriye imitima y'Abanyamurenge gusa mu ntangiriro, nibaza ko ari mu mwaka wa 2019 nibwo yagiye agaragara amenyekanye kuri audio yagiye asharinga cyangwa atanga ku mbuga nkoranyambaga ku rukuta rwa WhatsApp, hanyuma bituma abantu benshi basaba nimero ze cyangwa bamusaba nimero kugira ngo babashe kugenda bavugana nawe. Iki gihe babashe kwigarurira inshuti nyinshi z'Abanyamurenge ndetse bigaragara ko bamwe bagiye bamuha amakuru ndetse bijanye nuko bahagaze mu buzima cyangwa mu ntambara zarimo zibera mu gace ka Kivu y'Amajepfo mu misozi miremire. Mugabo yatangiye kubaka urwo rwego rwe cyangwa akomeza kubaka no gusana urwego rwe. Icyo gihe yaraherereye mu gihugu cya Tanzania, yaje kuva muri Tanzania yerekeza Uvira cyangwa muri Kongo muri Kivu y'Amajepfo, aho yanyuze mu gihugu cy'u Burundi ndetse mu gihugu cy'u Burundi avuyeyo aza kwambuka muri Uvira. Mu gihugu cy'u Burundi na Uvira yakomeje kuhakora ingendo zitandukanye. Mu busanzwe biravuga ko ashobora kuba yarabanye n'Abanyamurenge cyane cyane mu gace ko muri centre ya Minembwe cyangwa mu nkengero mihana zigize inkengero y'Minembwe ahitwa Gishigo. Bivuga ko yahabaye ndetse hari amasano amwe bivugwa ko ashobora kuba afitanye n'Abanyamurenge we byihariye. Naluvumbi Kibambara ntatinya kugenda akangurira Abanyekongo batandukanye, amoko atandukanye, Bavira, Bafurero, Abanyintu, Ababembe guhaguruka kurwanya no kurimbura Abanyamurenge. Aridegembya ari mu mujyi wa Uvira ahatandukanye, nta nzego z'umutekano muri Kongo zishobora kumufata cyangwa ngo agire ikindi zishobora kumubaza. Imurenga Amateka TV, Daudi kuri mikoro.